Tia Miguel também. Zohan Aman Kulakat Ame Legain Kuliput Yawek. John chapter 21, verse 22. Raw and Lady Nuana, Jisuni, Sama Bitaju, Atoi, Johan Papa, Simon. Hinani, and the Boda, Nabani, Royal, Ate, Asi, Weba, Kandoka, Napan, Tia, Ale, Jisuni. Ketufa teka sakit hati. Disuni jun atau tani. Zohan papa Simon berdoa dia adikan. Asiwoi ba kan rotu nama dia le. Disuni ketuka sakit hati. Jun disuni jun Zohan papa Simon. Nagadomo dia adikan. Disuni witum diang nagadomo dia ahal kan Peter tu angai ciai oiba namani rezovia ke namani kando tu nama proyek tu dia di inale disuni jun ketuka sabkena betak kanci Noli wajun namani natai soka nasoni nadu napawa nakal taon siman selo natartiga jun nakut nazal nalai midamni nakutu anjem nalai nadu lona muna kan anin kalpilai ati hibantukin disuni Cinta kan Peter tu, saya bentukin dah hati zaitinda hati yang ka sumpah aperlah kita aku sabdu ni ese, jun Yesus kezut tiada. Peter tu orang Amerika, Yesus ni adon ni zultuka anulea jun aku. Coba tu roh religius Yesus tua Yesus mati umi boiba hauda nama roh itu silai dia ahal duka asih coba tu kita lihat abu kita hibahita zaidah silai kita Yesus ahal Yesus itu Karatiang alun kedua sia cucu nama sa Zaida apa yang setiap hari berbuat cakap saya. Tazalai sekarang kita cinta ini dari sini siapa Thanksgiving ni sih Thanksgiving tu kalau macam tahu sudah kalau boleh jangan tahu ni kesiko. Thanksgiving asiban tu den kan cacam kum jangan timsat mati deh betul kau itu nasi tu deh kita guna timsat se kum adi dia macam thai terjauh nol cita kan cacam kum thok deh cacam cacam deh lusa den kum okto macam kita cacam ni kan di long cacam deh ketian sina long lah kan cim cacam cacam lai kum sendiri dia lai kan simpan tem terhadap sudah kenai, kumpulan hotel jika kita tu kenai, jika kita lain, jika kita masih nak lalai, azai kau kita pun cuain, kita cuak punau si tinggi, kita tiba macam si kau tu ten, kita tiga jika silai, kita tiga jika macam apa dia cepat long kasih bilau dia kalau macam roh kita kau se, kalau kita lagi atau nak kita kau lain cing. Kami situ tiamri, itu tadi pun biasa kan muncul lagi si di siapa Kacau nak kau nak lalu kau domo, mo, mak lalu nak dikah kau ni nak berton,
tất nhiên chứ thì các cần phá thì các cái chỗ này tạm tục cũng chẳng along siêu mình cần thiệp lâu cần lâu tục lâu mà sau này cần lâu này cần thì khó bị cái một cái dòng à cái chỗ về thiệp lâu này adam qua cần cái bị trả dòng tập cái chiều lại cho là chứ vì chiều mà chiều một làm cái mình lâu thì cái thiên cái chỗ cái bẹt này chỗ này tạm đâu chứ in thalo tha cho ra đi asal là aman cái nụ nào là sẽ là thằng này chứ atam bikin phai sa tam bikin mihi kasinu wa khabeki kasinu nak salai te hen tapai ko rase kaphaka zamnia bia zual kho selawi zual kho selawi superstore on kho selawi tapai nak mawi sulam zapani lehi wa nak oni perwa phise atu chu pakha ngon cha sa pakwa no chang perwa khau cha manu chun kasinu ka supply ni si saklo ni khripan ko di kan kono na se tuan na main tapika kan sultan must be kan sak ma chu me philip ta isi ma ko chu region ko south 59 ta isi ma liwain kan dian arti ve computer kan tu ni dan dia nu must be kan dia fa ba ma ko chu kan dian ka shutdown kan tu ai kasinua tu i ko hale tu dia supervisor si cha tuan katin niwa woi pani rian tuan sila chu rian namu chama ti ba dor chi ka mu chang ka de ma chu ka tuan la ti zoom tu ni chu ka ba ka si ba tu ni chu ma ka si ni hin atam big minum abikin asia minum tu ka tha ti na la ko te zia a chau san de pe ti yu ni tu ni so chu ja ka la ka ti so ma ka si ni hin in lo a zo ve lai nuwa thep na aphan te la ye ma phai sa tu ni te ma kan tam bi kan sang na silai mi lo ni aro ta ri ma ma tha na te ni a chu pi pi pakhat as kho be na cha na tu lo wa tha le ko ya ra ti rian tu che ni tu lo in ma cha chu pa tham tu in missionary an tu tha mo te ara ga bi na mesi ti ni atuma en tu la en akhalpi interview ke dot se bang chu tu ni se saka ka su ko ni sa azwa api ko ka thia ba je mo tu ne ka ti ba ba se ni ka no ka ba ze ne tai ka thai ni se ma ne ma ko chu tu bi je ministry na e ka mai dai ke to ko mi chu ma tu pe si sa tu nan tu ni te ko ai ban tu ko thia ki chu chu ini ra ko hi kan zo ka kan tam chin mo chang chai bita tin ni kan zo ken le chu a hao chu kan ma zo ni ka kan pa ti ka kan chu hi pa thian sin a kan pe ni phil lo la ni kan ma ki mai ka ta ni a thala ni ko chana chinya bmc a tu dia ka ta da si ti da de ko ka ga du chu tu dia ka ton ko mi de chu si i ga Thanksgiving 2018 kumkul lam ko duwa full-time mission na hi conference ve ma chu dia chun moi ba se na lo ta chi ku ni nu ba ba se na ma ta te ba ra phoi ku ni che se chu a cha cha chun lo na chu a chi ni ya ra ni pa thian se na ra ni ku ni ya a chi chang ke ni mu te lo happy is depends on situation but joyful is come from God because not that like how to know tolerant joy and happiness that you know how to take us joy into but here is around the right is how when you know talo can see fa zona leiba ga nei zona and then number zona no na ka tu asanai anam no na ni pakhat happiness into in the ratisia chun til to khoro nga chun achi ni ya en ara si hi ga te chu pin na ngai se那leo有下清真就將到大興兩個公級中夾下爭啲㗎，from 本地就不天時那落那個錢就出來，錢過就那是我們呢度是阿達你他同做的呀，就錢過就那是就係買翻嚟啦。Peter 講起就嗰度嚟嘅 ，Peter 嘅你。ka fale te zon cha ni ra ko ni pul te ren no de
I just want to focus on the Peter, because we're supposed to say thanksgiving, but that's the thief that took away our joy that sometimes took away. What is the situation that sometimes took away from our joyfulness? That's what I just want to talk about. Before we talk, I just want to focus on Peter. The first cause of comparisons is inferiority. Peter was the essence of a believer. Okay. Peter is that kind of man. I was searching Peter this week, found several definitions about Peter's name. In Greek, was Petros, which means rock. One of the Greek meanings, Simon is snub nose, meaning stubborn. If we compare to animal, he's like a Catholic hyena, looks like a hyena, not like a lion, who speaks rashly without knowledge. That's the comparison. Peter Aminikan Zotica, Kirkin is a Bakatu Lucy. Kalumchuma in the society of Boybalon and Titomi. Kapakan, Apanina, Srameta Chunatu, Ki Sami Sasi, Jami Baby, Aina, Timi, saying them to which one is working at Tachuton. Adupon be a Chilai, Chojun. Ro Tang Low to be a chimney, a malam, Kizay, a chimney, a tailaway, who are not an easy Piramini, by the Posi, and more. This describes Peter perfectly in cultures where people were named for very specific reason. This means would have shaped who he was as a person. Before Jesus called him to be a disciple, he was brash, rough, cautious fisherman. Once he became a disciple, he became the leader among the other 11 disciples. Remember when Jesus asked his disciples who they thought he was? Peter came up with the right answer. You are the Messiah, the sons of God. Jesus is so thrilled that someone finally figured out who he was, that he proclaimed that because of Peter's confessions of faith, he changed his name from snub-nosed hyena, stubborn, crackling hyena, to Rocky. That on that statement of faith, that Jesus said, I will build my church. Peter's had size 10 times bigger than normal. He was the man, the prophet, who got the answers right. Jem and John can have their moms try to jock them into positions with Jesus' kingdom, all they want. But Jesus said, I am the rock, I am the blessed, and I am the man. Peter to voices will do a one secret. We can how the Cassidia and the Arab to come in country. No so much higher and see a chim speak up Peter, Peter, naming country. At the two high now, the roll of India Chinese alone, none to look to our dear than is running. Back in Catalan to giving the whole happiness in the young here. It's a lie that it got. Our in Kentucky, Alumka, Kajun Alum, Alumka, Yasha, call the two Peter is this year. Sajun, Katika Kaman, Minu, and Anikan. Boy, soon they go on Nakadomo, the way to Almi, and take them to practice. Which would the Nakadomo, the Kanto, Nakadomo Kanto, to simply do the fast can I? Nakadomo, the way to Altana, come and to Minu. Oh, a class, here. Remind a permutas here. Come and to Minu, the receipt. Minum Pakapaki. Comparison in to that tune and they could and to radio and here but that tune so came out the say to pick up them have that tune came out them have that tune the man to atmang ki pilai alumina asinika sitilo in selo attack le the man to minum ta tune na amina to minum mai zo ma kin kasi victim ki
mini rakabuat nase ini ane tiga asio aru anin minum ni anzau loi an upat loi an chot piak lo tiga kan ai puan nahi atok to ne. Such as Apostle Peter. Peter was a man who needed to be recognized among the people. He is that kind of person. Those who suffer from these types of need are always deeply stuck with a sense of inferiority. They place their self-worth on how other people feel about them. So they compare to other people with themselves. All of us have these kinds of little anyhow. So they see this actually. Til at de kan måske sige de miki kan hænge sig ikke at du er en del af det der asumsier var det der minum har hatt de zoom nach nok tinki anen penge kan man dog tinum nach anen penge mini kan makakalo tinka boy bani at tekta nakado ta takma oi tu ma den ni skola anu just Cucu, kamu tu, cukan si jono minum kan si ki anu cu inau cocok si inau cocok tu memang mana, motor cocok tu memang mana. Ni ki cu tak bawa asina, mana aluan lewin kan tu atika cu. Atu lain cucu inferiority complex ni minum ni. Inferiority complex tu si sia cu. Jadi mi mai sama kan nak. Kalau soal sila, anda di soal awak, macam cina kan semua ni maklum jadi tinggal ki izum lo nak tilai masih sila, kau cuma menolak inferiority tu semua, so kamu tu lo tinggal benda itu kan solusi bagi mimai kalau mimai zaman kan cakap lo, kalau selalu ini sesuatu ini siapa cun kan cukup kan nuang kalau ini, mana kalau nak ni cun saya kau awak pen ton si siapa cun anu bagi acuh terlalu cun nang mana bawa kana zoti lo nak kasih nang mana nazuk di laut ika atau petian ke suku dia akan cingko buahkan mak petian kan zuk nak azok tak mak petian kan zuk nak azok tak begini nong nak azok dia macam inferiority complex asia kasi i nah dia organizan tu kalau sekarang ni upiran dan kerja dia itu at ho adi lai tiang te boy pa adu mi ban to chu kai chu si kho le lo kai chu so kho ba lo kum li chu na kho ba lo ni bi ba na ko le ba lo de nei za chu de lo su hi chu ba ya ta ta so na ma kai kan chu kho ta ta ma mo to la chen ton ati la de ya kha ba kha kho be me che to ba te at ho hi chu ha Gati depo, Dr. Bani kan kacim jangai, lawa, semua pakat ni asilo sila ni kat ni zakat akal itu ada mimpiya orang luar nasi, hot siapa tu, dia tu bisa tak jangan hot tu jadi mana, apa lagi tapi nak nampak hati tu contoh, jadi contoh, di mana anu pi hot hot lo za anu pi ni kum li chung thak ke an tham na pa dia pen na si ko chu an tham na fa le ke fa ka tho chu ko ne ti wa du chung anin nam za ga le ke fa lo wa cha chun ku ke ta anu pi chu na si se na fa le chu na si se lo fa na le lo ti ya ko apa ni nak kan tu dengan kenin congkak kalau ngadu tik sama kay kapan kau tu belo nohoi kom kan si nohoi kom le cuma sisa dan patron cuma sisa dan tu le cuma sisa ahau sebenarnya lungfa nak le lungkoi nak ni lo kan pialo dan tu adu di suka adu kan sini kita mau cái thầy thì mình vì ơn cái rồi
alcohol di awin ke chon kana ti ngai ko na oh mi ke dai ko ti no dai ko ti lo mi ti a chim cha ni kha to bala zia ho de na zu ka tu pa de ra ri lai na fa pa ni mi ra de chi tu pa de ka na tu pa de cha ra tu pa de eh kapu ti ka ama na Brendan ti si hey Brendan ya ku te kia ani dosa te liam kan dunia ka chinjang zaitin thaza ta thai lo pakha te machin to la tha ti ke to ani suwa thang la to la tha te pathin singa tha chang athim le ka chang ki na ka chang an ka chang phe ze lo na kai ka tham lo ma thuk chuma ka suwa lo ha azai ko mo han ka pu ko lo ka thi ana bi ang wi ka pa ka ni ko dai Friday han ko ka so ku chu weekend ka so lo ni man dai ka tam deu ma chu sai tan len principle ma lo mo na ti to mi lo ka si ta ya lo si o si ko ko dai si man se lo ta za pa khan mu chu zai ni ti na tho a ti tia ko ba hi ko chu lo chu to mi ko si chu na to ko lai ma zai man minung si la chun a har lai ada sila ani chu adong tia ti na lai ko ka ta pa de chu ni ai lem ko ma de chu chu te ke lu ti sia chu na la kai ta har na ta ki tong ta tak si lo kan bi pe hien kan do ko tia kan ti pe ni kan do ko ta ka ka lo chu to ti si wai ba ni na ka do ma kan do wai ba kan do na ti na ka ti ma sa lai kan ti ko me ko ha na Peter na ka do ta me na ka do kan do tu na thai ko sta okay ta ka tu run zo na chu ma ka kan chen di lai na tan ba le ma chon na ma tin ni na ve khoi da ma tin na ka so na ta lai na ko na sa lai na tu na ka tre lo yi na tu lo na ka mi ni ni phoi lai chu 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 an tu ni ni to te lai vai la ta yi na ka pa chin ti ka pira fi na alu ti na chen chon ko le ni na ka mu tha mi chon ka wa ka da wa chen a chen chon chu ma yo chon zu tu ba ka lai ma le ko ti chon boi ba ai boi tu han ta ha da si na ti a ha mi ba ka hai mu an mu cha de lo chwa chwa a chwa me chu boi shu ki ba ki ta si tin na wa a ti so chu su ma le ma chon ka ta chu na John James so ka anu ni khan a hal kha na le a hal kha na boi shu ko le ma le a chu lai va chu ko le chu ti ka chu ta na ti anu ni han ka na comparison do di amala amala na ta chu di hi pa zo ni ta se di si ti mi kha direct alu chwa pi ga alu chwa alu ta chu chu no ya ma chu ko me atwa hen tombal te ka ti cha do chu ko na lo in wo dum si lo tombal te ka ka mor to si lo rian nei lo to si lo pathian kan chu ko ban ti mi kan ka ta suan ma mo ma cha chu si ma ata tak pi achun wrong pi de ko le da we know that all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose but here ni hin ama ado mi na chu cha le ama ni atit mi ni apo mi na cha chun ze zong te hi atha le ya asar le ko na ti kha ka but here ni hin ama ado mi na cha le ama ni atit mi ni ako mi na cha chun ze zong ya te hi Athalaya Asarjaguna Tika Mira wala chu kan do I khatuna khaneng lain keima pengina chu boipa ado na cha chu tha ke Asarjaguna chun anma cha atha ni being called according to his purpose amma ni atipya ni ngai pitak de nam adok ya tan ado atwa pya na tiki purpose mo eva kana chu 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 kan
太过头了，那种速度是过头。不天跟我接住，阿妈你更加差的就多了，多了就不会了。就是跟太过我阿姐我还那么给你，就是说让跟你说的别个哦，让跟你阿你就阿人那你跟多好，就是说。You will get there as long as you don't short circuit the process. Boy, bani atin ni akal ko lai. Kadai ka atu chunin lai lang kalau ama adu ni kalbi ka. Kan chang chang de bum se de lu do chu. Tha kan chang pen ko na dong ko ya chun. Kan chang ke ba kan bum lo yi. An bu bi ka kan bu ti ka kan na kai thon do. Zo se ko ne. Jiu ji. Cha chu tha kan chang pen ko. Ma da chang pen ni ka. 我把那个特色就，阿妈你还白的那个我承担的那个你看，安白的嘛，妈你看安拍的过来 ，the quickest way to kill the progress is comparison。咋就？安你就看真正的嘛，做阿等做，肉很公里们他过了，阿对人民阿对人所以看怎么怎么做我知道，过了然后懂了，阿点什么点懂了，连什么对 complete， 我就是安听到的嘛，安说的不是白的呢。 Atu kalau kau buat ni nanti, kum sudah nanti mah, bemu kum liga buat jangkat jauh naik dia kum sudah kan pian nama soal ini mereka tak apa yang terjadi. Nanti cuba tu atu apa kau kita thong lagi ni sih, ni video thong lagi dah pasti yang nanti lo. Sesuatu tak cuma kan ni perlu lama dia kalau hal jang, kalau ni kita cok doi cok hal jang, nang lah kerja ni kan sesuatu kan kau dong ni kau mau macam. Kalau macam satu tu nak kita bukti tinggal thong ini sesuatu thong他们跟那个人的thong什么他跟那个，是这跟他讲你为把你跟他们那个别人一下落那经历不过中，阿些过去呢，阿当初把好多人呢，阿当那种 comparison 多的，阿当一大群人阿不同咯。 Peter hears that he is going to die like Jesus did. Remember, Peter saw the whipping. He witnesses the beating, the humiliation, and the tortures that Christ went through. Peter saw the crucifixions, and all that was on his mind when he immediately pointed to John and asked, "What about him?" Anu biga chun ho citizen comparator to chon chu sechun boy ba chu ki ka chapter 22 hamu 21 22 ki pa ki ta da kan chon ba de ma cha chun ke ban tu silo na ninga aran ko chu to ding chu zen ha chun ka kha chi ni ka pa chang lai ka ban tu pa na ma se ka kan ban tu pa ka boy ji su kha na na su ti lo na su ti ka tu boy ba kan su ti ka out ka kan cham lo ka do something as well. Number one, lack of trust. People who compare their life with others are often people who desire the applause of others. This comes from having deep trust issue, and this affects the way that they see God. I am speaking from deep experience here in my life. 他们都看的那张的看，米呢，一说呢，这边呢不就这地方就弄的啊，地都改造的是吧？不天上的做可咯，干嘛的做可咯，更多人就是那个弄的地都，嘛这些中途跟西跟地沟多在用的，这么不得来。The desire for fame, which another words of reconnections, is the most poisonous things a human soul can pursue. It is more addicted than any drug, and will cause you to trust in God's plan, lack of trust in God's sovereign over your life. Mati ilu jangan dekha, kan mak kan susi bang kan suko diloi, boy balong kan suko diloi, boy bayi atami kan petulah dilong kan kau diloi, boy bayi kan kau petulah cesan cetiap kan dilong lusa dan nak kau mai, anu bigaju nang malen nang nak say dia orang macamnya. When you start comparing your life, your family, your possession,
kids, your car, whatever you treasure most in life with what someone else has, you start down this road. Ani motor tharu, ani mukisa film deu, ani wabazo, pasa bako deu, ani rian tharu begaren tchieto, timi ha dusa denare, ani neso fatsim tina, kega fatsa fatsim ke tema ka fali na der rock ni, majud kaldi, timi kan dusa den kalai, mancha na kalai, akal der zatana. Oh, akal bisane. That leads us to second consequences of comparing ourselves with others, and that is second, inexpensive in cost, not just financially. A woman's income is that married guy will bring her joy. Anu bika chuni, nunva kalzunga iti ko asli. Kabat anu aja. Ketika hibani injun, amal kisah kefahani no diraja. Ani kisah tini no diraja. Mani kan tidak paham di situ. Mani kan akan tertuai dengan ketika nuva tini aja. Nuva tini aja dia fali nanti aja ni. Jadi susah. Dan kalau diploma family issue atau diploma. Untuk macam broken marriage, nuva cina tak fali dia dekat nak okal jadi, dosa dia nak cuma, mati akal kan ini afak tu. Jadi, he even kan anu bika sudah ni nak sesuatu itu, lack of understanding yourself, give that God has given you. Anu bika cun, boy pani, even the apa kau tu, even the kata awal juga. Perkian sini namun ciam itu kan amat sisa long nak long acim kau tu I'm going to start with showing. Well, I'm not going to show it now. Perkian sini, pada orang perkian ni pakai pungcing tiap, tu pakai Bible tiap. Mampu tu kaca buat kita pungcing tiap ni pada cium minum tu bicara begitu. Saat ini pani, Bible cakap tentang family problem dalam Amerika. Mampu kah jadi mana compare antara. Boleh apa sih ni apa yang kita ada macam. Macam tu pakai pani timiju. Apa tu yang Bible cakap dengan orang itu atia orang kata apa itu ni. Cuma pakai pani cakap tiap mana lain. Apa mungkin kah tiap lain ada sih. Mampu ni kah compare tu lain. Boy apa sih ni? Ama ni apa yang kita cakap? Cah, mantika kan awak tuan ni na, ada orang ni ki ada untuk kau desi, true story desi, minum tu jangan ada lalu. Jadi, nangsong boy pani atu bahin in hi cium dia ni lagi kau juga di kau lagi tim nak tak sesuatu. Kau nak nanti akan pergi. Rian cium dia akan pergi di kau nak, kau kim kau nak akan pergi. Agak dia selain lagi hidup yang dia akan jual ni, kongkat cung rol wujud ni kau ni mahal tu. Hingga jadi kongkat cak kau ni cung all tu. Boy bani akan pergi cunde kan fali tete, ini akan pergi cunde, motor akan pergi cunde, rian akan pergi cunde, akan lok nak kan cing kau tu. Maka nak tahu kan ben, kamah akan jual ben, kan akan jual ben, kan acung kamah akan jual ben ni, asal sudah kan malah macam cinglah kan jual ben ni, adong tu boleh cun, tu saat yang terkena akan kali, cacun musibah, nama-nama nasuk dulu, petian nasuk dulu, sebab petian itu cuma akan petian nasuk kan, lok nak kan cing kau dulu mati cing kau nak dengan kan, boy mani anber ni. Ama ada tiang terang kan, duk ini rian nak jual kau di lawi, nak biar Hindu sahaja tak sama, nak cukar sahaja nak niat sama. Anu bila ada cuak di situ, maka kamu tu nak dikatakan nak long nak dikah. Comparison is the thief of joy. Ikut sih nama macam. Mesti tak cuma nak bahkan naik dikatakan, atu naik boy pas ni kan jami, amper ni kan cuak dia kan nak kau di lawi. Mai itu mentubi tong jan dah si apa tu songa, iban tu kau dah boleh terasa apa tu songa.
Thanksgiving thì mình kan in lúc không thì lôi chung khá ra kan về ngay chiếc là họ đến akhat khôngมีเสียงZeh na ho ti sia chun ma di tu na chun kum hei ni kan fa le tak che lewa thoi kan chok yak nai thi de kan kan ta ni thoi sra sa ma won ma ga mo super strong ma pi ka po ma kan ka tu nai thoi lu tu mi kan chok yak na ti ka an na trong bala le ne na cha du sa sin na aduma no thara lu tha an tap tha long chu ye chu a lo ko cha chun kakak nak siapa untuk si lawin kini bahasa ni keterangan tu atau nak eksem kan not lagi jadi si tu kapan untuk ini nak dosen toy ka bertiga cun toy ka si lawin cung ka apa tu aja nubi kan tu lah bahkan tu lah nubi kan ada tak cun lah nak kan ada tak cun lah nak fali kan ada tak cun lah cun nak cun boy pasin nak sedang mitika boy pa kan bot ko do boy pa nakatolak kan bot ko kan do kan ka cham ko lo man na cham mi kha boy pa do mi na cha chun boy pa ni ato tiang lam asil ya ko na ati mi kha na ka chun asa chun kaman to kin comparison tika ato man to kin thong cha pa tika kan lo ko lo na ka chwa mi tia kan cham ni kan mu tika kan lo ko lo na tika rep ding chi kedu hi te hi pakada chun chu magnify ka dur ming lam la ti ka tika an nai tin kan ban tika sekarang ini cun zero scope aja cun masuk di kan sahabat so kan naik yang cha di fiau di buku coba cun dapat hian ke soko ada mana soko magnify ka maka patian ka tin fokus na tuai na sok pensi aja ada ka awali mulai bukan halo na boy ba patien ka tha den na bu la ni an no tu patien na do mi patien ka tha den na bu sia chu ma kha ni kan focus an do ta lai atu nai long ti ta lo mi ne zo tu da mi na cho na ka du sa te na ta lai zero de chu boy ba patien ka ma si ka ko lu ti mi chu ti si kan mo har to ka si mi chu kan chin pan mi asina kan to ko lo chu ti te ti ko zai de si Mas mereka patian sumpah nak koli amat ada gol ada bolso ancap cap nikah nang lagi ni tu saya jauh nang asana tempat di remind pertanyaan dulu jadi tu toko dosa mati kan tu siapa tu boy bahaya kan ini ketika achieve ya roin kana long si loin ma long la ka ama sin ra lai kan si fa so ma kan dam lo so ma za ta ka kan don so ma mi ni kan so te so mi ni zai kan re so ma mi ni a zai kan lo ti ni ru na chu no kan sa te ta ata lai na chi mi bo ko to这这是光线光的到很难的程度光的到了boy ba ni an nan lai 就是我这些大我是 boy ba sin na ti 就是就 Atu nang kaya sumtu na pinang kampi kan ti ko fulong ko. Mati kan ti longa kai jisi kan dui at tum longa. Pada ti ni kan pakate akan jombiang kan sate akan jombiang jisi so. Tiu ti biang mo jisi kan ti si amai na tau kana ma du no jine kiyo kana an man ko na ni akan simpi ben kan to kolomi ti ka askolo mo. Mati kan to ko sia chun ama ka fokus kan dui ama sina kan ti ya sia chun ama ha dia kan ko chu kan ti lo chung chu kan ma ti kan chon ko la sta ama pe du na ka lo chu cha chu ama sina kan ti ka ma cha chu ka su lo ke ma kha ta bo chu lo ra kan ne sa to ka ti pe chu chu nan ma cha ka ti chang ti na chu ka ti chang ka ti pe chu 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 ka ti ka na ka na ke ma za ka ti le magnified God อาเทียนข้าสุขพินสกุลเราสิ
mati kan sau deu ama long kan hu deu ama akan thi deu kan thi deu akan man deu ta cho kan hu deu kan ta cham ni zong kha an ong ko ong kan dong cho ma kan sing kan le ni zong ong bu kan nei mi lak zong ma ti mai kan la akan pe mati sia chun atua challenge khade hal aduna ni hin to na tin na si ta thum mo anu develop your attitudes. Macam itu saya tadi tu orang di sini kalau orang mana sih sesuatu dengan cina, betul tu boy bani, atau cina hiban tu ni tu pun cuma kita cuaca dia akan macam dia tu sih. Van pangdara tak tu mini mula di dalam sisi tu mula dah, nama ni mula tak tu pun sih. Real tu sih kita cuaca macam mereka. Madera tu sih, oh boy bani cuaca macam atau tak disungkan dalam akap berani amak tu loh, atau ketiju, ni sana rolopin orang ini no thong ini kan lo begitu, thong lah, orang ini lo thong lah, jadi asal lah, tapi begini lo kan kan tak nak kami, bercakap kami. Cucu, berapa mana dia nak cerita kalau tu? Ni kan belum bisa dia tiga tiga tahun, belum bisa dia zoom tiga tahun, belum bisa dia pergi kiat tiga tahun, belum bisa dia accident tahun, belum bisa dia hai tahun. Jadi ini aman tu boleh buat apa? Mati kecil betul sih, bahkan pendidikan rel betul sih. Atau pendidikan kan dia lagi, mati akan kamu akan berapa lagi kali lu menikah itu. Boleh apa dia bercakap lu, kemudian dia bercakap lu, ini dia nak bercakap lu. Ada baju khusus lagi, orang tak dia nak dia in kapan comparison setting kisah ke cinta tu in law ina bercakap lu. Mau apa ni fitin orang nak bercakap lu, kafale nak bercakap lu timide dia tu sih, kateki real tu sih. Develop your attitude. Nizia kan coba tu sih. Boy bani akan kuat. International level trade akan kuat mungkin sih pihak saya. Cini pun orang akan terdalai, minang koi lau nasi, lau nasi kita macam sih. Dan dua asalnya saya, tapi asalnya saya, mati asal kau nak kali le, mati itu coba tak bukan kali itu boy bahasa akan nang lagi ni anak ini amal Allah kau fokus tu zo in boy bani tak coba kan buka re, takkan jam ni buka amal sina nak kerja kau dia acim kau beri cium silo, mani atau ina juga bisa terima boleh. Birahi atau tu macam afian kau. Afian cah, kaboy bani suju. Ubat macam tu pun nanti lain nanti pun nanti lain sang lain nanti pun macam. For a second Peter, pakat hai tum tengah I think it's right, as long as I am in the body, this body, to stir you up by way of reminder, since I know that the puttings of my body will be certain, as our Jesus Christ made clear to me, and I will make every effort so that after my departure, you may be able to at any time to recall these things. No fear of death, no fear of man's opinion. Peter magnified God such a degree developed that attitude to such a point in his life that he could be at peace knowing Jesus' word we're going to come true soon. But when you are old, you will stretch out your hands and other that will dress you and carry you where you do not want to go. It is said that Peter was crucified like his Lord with one exception. Peter asked to be crucified upside down because he didn't feel worthy to be crucified like his master. Boy banyak ketinggal zero kata amma magnified God focus ke perlai zero nak bela tak cukup lung tidak ni ba akhir itu kata tu asnain boy sudah tu ading dia kata tahu kepikling kata ayu amma abad tu ading dia tidak nak kacak lau tu abikling kata kata kado macam mafia tu Nang lagi so, ia berarti kan cakap adu domi lo, jadi kau sifat adu berapa kali lo,
rồi là chăm ta chọn nó để chăm sóc xã thì đến cái là chăm được này đâu ăn các tiệc chung bồi bàn được khá focus people see ama khá focus kan persia chung hi kai joyful mi kha alut lai zei ban to chin kan pa ba nan rom lai kha cham ko mi kan kha cham mi zo kha atluwa lai anu zo kha nan rom lai kan thi ti ka peter ban to boy ba na ka fiel mi di chang di no di ti ko boy ba kan dule ba tam tam na se boy ba zo chang ni da ba di no lo boy ka ba ro thì là thì mà cả hồi thì mà begin with ba isu because of cross but I think we said that earlier he's a wonderful man who loved Christ very much. He's a true Christian. The leaders of true Christian I think we are looking at this. To choose the right now, true yes, thì anh đi lâu vội vã đi xuống thang để lấy chân vội vã coi bà Arsenal cần đi cả chúng sẽ thằng này là cần đủ lâu thì tôi sẽ không biết dễ đi trang như là Arsenal nó là cái chung ready thì chẳng lo vội vã phải vội câu cần đủ tin tập tuân sẽ lo cần đủ tin tập tuân sẽ lo Thanksgiving à vội vã along là ở đây không thu sẽ hàng nào xí mình hay ta chung bất thiện ở dùng cái bất thiện focus to mình xin cần gì ra để mình ama ta chọn để có bên sẽ làm nào xí thì cái mà ta ra bên mình ya ta alo tu san phải đi cả điều bảo cái lo bởi bao giờ để không tốt cho cái mong